Nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja najozbiljnije kršenje temeljnih ljudskih prava i diskriminaciju. Čak 48% žena u Bosni i Hercegovini je iskusilo neki oblik nasilja. Ono je duboko ukorijenjeno u patrijarhalnim normama i ostavlja ozbiljne posljedice na društvo. Prema izvještaju asocijacije XY, 50% mladih smatra da nije u redu da muškarci plaču i pokazuju svoje emocije. Čak 59% ispitanica iz OSC istraživanja se slaže sa tvrdnjom da dobra žena poštuje svog muža, čak i ako se ne slaže s njim. Tu je i opći dojam da je nasilje u porodici privatna stvar koju treba rješavati u krugu porodice. Kako bi uticali na promjenu stereotipnih stavova, UN Women u Bosni i Hercegovini uz podršku vlade Švedske u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva i gender mehanizmima od 2016. godine radi na jačanju kapaciteta profesionalaca u obrazovanju i medijima, te provodi kampanje podizanja svijesti o štetnim posljedicama rodno zasnovanog nasilja kod šire javnosti, a posebno mladih. Kroz podršku aktivnostima Budi muško klubova kao i aktivnostima provedenih sa srednjim školama na području Srednje Bosanskog kantona, kantona 10, Istočnog Sarajeva i Bijeljine, UN Women je u saradnji sa partnerskim organizacijama Asocijacijom XY i Medika Zenica uticao na smanjenje štetnih stavova među mladima u ovim zajednicama. Preko 6100 mladih je bilo uključeno u aktivnosti usmjerene na mijenjanje štetnih stavova i rodnih stereotipa. Forum Teatar Istočno Sarajevo, odnosno Budi muško klub i Budi žensko savez Istočno Sarajevo već 5 godina rade na sprečavanju nasilja i edukacije mladih na temu nasilje. Edukacija mladih predstavlja početak ciklusa borbe protiv nasilja jer se kroz vršnjačku edukaciju prije svega mijenja svijest o nasilju mladih, što je od posebne važnosti za odrastanje mladih ljudi. Rad sa ministarstvima obrazovanja i 41 srednjom školom u Srednjebosanskom i kantonu 10 omogućio je nastavnicima i nastavnicama ne samo provođenje preventivnih radionica sa učenicima i učenicama, već i da djeluju kao akteri promjena u svojim školama. Kako bi skrenuli na pozornost na problem nasilja i u obitelji, i u školi, i vršnjačkog nasilja, dogodili su se određeni naravno pomaci, jednostavno smo to prikazali s jednog drugačijeg aspekta, tako da su svi faktori u zajednici postali svjesni problematike. I naravno da se, kad se o nečemu govori, kad se nude neka rješenja, onda se pomaže rješenju tog problema. Prevencija nasilja kreće od svih nas i zavisi od našeg djelovanja.